Ole tuntu video chuanin Hmeichhia te ham thatna chungchang karon soidona reaction le criticism channel ma ni se he video hi Hmeichhia tam tak ta na tangkai don view nia ka hriat awangin tuntu ma hianin hemi channel zo ka hen karon dani legal awareness channel chu nei tho mai la tuntu ma mi hi chu hetilama hen karon ti chuak thinga ma se hemi hnulama dan chungchang kan soina mo dan topic big ngor ni chuan legal awareness channel a kan da thin dona chu no la subscribe lo ni chuan coin takin in lo va subscribe don ne ti chuanin engwai nge legal awareness te poimo kan ti chuan dan hriat lo hi chuan lama ting lo ti ani meu si wangin mi zong in dan kan zir lova law kan zir lo ma se khai zir lo na kha dan ma chuan court ma chuan thiam chan na ani chuang lova kalo hrelo lawm ti wang khan thiam I chang don silo chu wang chuanin heng in hriat tirna te hi poimo ania kan hriat thina wangin kan ron soidon ani kan India dan chimchim a hen Hmeichhia te pual big dan Hmeichhia te ham thatna big dan hi atam mai dan te sep zong te nena chhut phei chuanin mi pa te tan hianin athik tham rum ani mi tam tak point mi patam tak point zo na meron zo thina mi pa te tan hian dan big te omlo mi te po ma se Hmeichhia te hi danina hum hal tha ma chan chu heng dan siam ani lai te hianin India rama kan Hmeichhe then khat te ra be na hana sa ma khami wang te poka ani ma na mo engpo ni se tun tu ma hianin India rama kan dan nei sang Hmeichhia te tan bi ka dan omte karon ti lang don ani ama sabera chun Indian Penal Code akan kalanga Indian Penal Code section 497 molo sin seola 497 a hian adultery mani chumi chu uire na swal ti in soi mai taila afia view ome heta po hian mi patam tak chuan fair lawin ti view dona amai ro chu kan soi fia thawang mi tu po in mi pa tu po in ti so kang mi nu pom lai nei pasal nei lai ani chu mo khati ang lova uire tu kha kumnga thleng lungin tan tir le poisa choi tira sem thei ani ati section 497 hian ama ero chu ka soita kan khan mi patana fair lo le tatlat mai ni hei po hi fair lo tiang zong la du tan chuna chan chu uire na theu khami opposite che khan Hmeichhia khanin mi pasal pom lai nei laka khan va uire ve ta se kha pa kha sem thei ani vele mi elo thung ani chu ti chuanin hemi chungchang po hi India ram ro rel na sang ber Supreme Court a hianin khel chiam alo ni to IPC section 497 hi chuta chuanin mi pa chau hi midang te uire theile thil ti swal anga shem anni bi khi adik che MT chungchang han in nil na lo om to chumi case chu Yasaf Abdul Aziz versus State of Bombay te Ravathi versus Union of India te khan khel alo ni to ni ma se uire na swala tluve tho Hmeichhia te shem an ni velo chungchang a hian Hmeichhia te din mun har satna Shathiam takin he dan ding lai hian fello na anei love ti in thutluk na anla siam shri ani engponi se uire na hanti po khan tiro mi nu vo uire anga pu mi pa kha anom ta ma se ani na taka chon kha Hmeichhia khan uire du na rilru kha nei ve thawani kha wang khan kha mirilru in ang pu ro khan ami pa chu sem thei nia a Hmeichhia chu sem thei ani vele tat lawani chu adultery IPC section 497 ani chuna dut lehengan kalanga IPC section 354 a hian assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty ti omani heta ve thung hi chon mi tu po in Hmeichhia te an Hmeichhia na ti borbang tura tharum emo an tho chuan kum ni thleng lungin tan ti remo poisa choi tira sem thei an nia tin sem kop thei an ni bok ti kha aron zia kani ti chon hetiang ang dan hi mi pa hen kan nei vele tlat lo peka India dan pui kan ti constitution ina in tluk tlan na dan article 14 le 15 akal mai lo mo tia zo na chu court chuan India dan pui akal love ti in thutluk na alo siam to bakani hemi chungchang hi keisa po lo chin view to ni in Girdhar Gopal versus State tia khanin chin view alo ni to ni ti chuanin heta pot mi pa te kan film khurangai le pek view mai Hmeichhia te an Hmeichhia na ti bor bang zonga tharum emo an tho chuan kum ni thleng lungin tan tira
shem the nia poisa choi te apania shem kop thei ani bok ani ti kha kan lo hrele don nia hetiang ching mi pa hi tun lai chon an tam to vak lo tun hmalam pang han an tam thina thingpui dora thok Hmeichhia te han khewa han kwa thuak thok ang chi te hanin pomlop ang chi te kha tam thina ni ma se tunang lai chonin mi te kan fing to a Hmeichhia te pon fing ve zel to a phim khur hle ang chau andor le chon rape pawh swal hi ani ome IPC section 375 zathum som sari pangana oma he danina rape pawh swal ati te chu Hmeichhia in adu lovin mo Hmeichhia in adu lovin ti khani me kan soi om je jun thim ome ti chona dut le hi a serious deuh ta ni Hmeichhia kha rem ti lo thei lova kan siam ani in om je chu a chhung te hnai emo alaina hnai emo ina kha mi pat Hmeichhia na min man pui lo ani chuan I chhung ten an tuarang ti ang zonga lo vo tu anoma khami wanga mi pat Hmeichhia na man rem ti lo ni kha chuan vo khan na wanga rem ti lo ni khan pawh swal thawani I rem ti lo chuan I fa pai na tuarang I rem ti lo chuan I nui na tuarang I rem ti lo chuan I pai na tuarang a hna thlei na tuarang amo kha tiang sang sang kha tam thei ni he in vo khan na awanga rem alo ti ni khan pawh swal tho ani rem ti lui tir na ani ma zo kani chu ti chuan adot le hianin rilrulama buaina nei mo heng rilrulama rual ban lo kan ti te awang te mo an ruya wang te mo thil thiang hlim lo thil risel lo an taksa tinam thei an consisa om tir thei thil kan ei tir awanga an rem ti na po om mi alo maya mi pat Hmeichhia na man pui an lo ni khan pawh swal ani tho ni ti chuan to bera hen an rem ti na po ni se kum som paruk noi lam mi an ni phot chuan pawh swal ani tho thawani ti chuan pawh swal chungchang a hianin dan hianin lak serious le deuh bi kan ei ta chung alak serious le deuh te chu rigorous imprisonment hriom taka jail tan tir thei an ni rigorous imprisonment kan ti khan kum som aya tlem lo jail tan te dam chung thleng po in an tan tir thei atin poisan choi tir thei bokani a hremna khan rigorous imprisonment an ti khan ti chuan chung rigorous imprisonment hriom taka tur tir thei na case big te chu police officer in a police station chunga a thona mo kha a police station thona chunga Hmeichhia pawh swalin rigorous imprisonment anga hrem turan nia he pawh swal case pang ai ang ai khan arip zo kani chu ti chuan police station chunga pawh swal na thleng anin ti hakan soitwa adang le chuan ama emo a hnuai mi te emo custodio om a pawh swalin kha police officer khan athu nei na mangtang kaya a hnuai na thokte emo jail tang te a pawh swalin ti khani boka tin sarkar na thokin ani na rem changa manga Hmeichhia pawh swalin khateng te khani ani na officer ni na emo kha department na andin mun sang tak athil ti theina manga Hmeichhia dang vo beta a pawh swal ani in ti chuan antur le chuanin jail emo remand homa om Hmeichhia emo no pangzir na hmuna thok ten andin mun rem changa la an hote an pawh swalin ti ni arap thlak interview mai thaya jail ani emo remand ho mangchi te a Hmeichhia omte andin mun a thawak lo mo diktak chuan khami andin mun thawak lo rem changa la lo pawh swal tu te po kha rigorous imprisonment anga shem theiniatin atot le hi poimo lutuk rai lai pawh swalin ti ni le ni Hmeichhia rai lai pawh swal hi rai lai lo pawh swala hian dan hian ala serious zoka chu rigorous imprisonment anga shem thei ani bok ani ti chuan kum som pahnih hnuailam pawh swalin rigorous imprisonment hian shem thei niatin poimo le deuh pakhat chu gang rape kan ti a hu howa pawh swal ron na ang chianga hi dan hian ala serious view bok ani adot le tan chuan hei IPC bika atober na ni se hemi lo po hi tam tak soi turoma ma se kan soi vek seng lawang chu bai gami ania nupui emo pasal pakhat aya tam nei chungchang ani section 494 a awma hemi ina aron soi bera chu nupui pom lai nei reng chungsia nupui emo pasal dang nei le chu dan angin kum sari tan tir thai an ni aron ti ni kan lo hreto em hemi tiang dan te hi poisa choi tir thai an la ni zui bokamo amai ro chu he dan hian court ina nupui pasal in nei na valid lova apon te chu ahuam lo thungani he kan mi zo in nei na sang te hi biagina in nei mani se court tangin le khan la chok vek thina khateng te kha chu valid to kanga pon ania ma se loin kol ve sat le loin
roi ve sat ler ngo ta kha chu a huam lo ani tin a kop pui anu pui emo a pasal zo kha chin riat lova om bo na po sei chong lova a pasal emo anu pui emo a kal bo sana kum sari chung a bo to ni chuan he dan hian a hrem thei lovani kum sari chin riat lovina oma khamin hu khan nu pui pasal dang lovin nei san ta po ni se he dan hian a huam lo tina ani chu heta hian zo na lo on me thei ta chu muslim ho te hian ta nang thlapin nu pui pali an nei rual theia ti te po zo na om thei ama ero chu hemi chungchang a hi chuan mi dang sa khuana dan ani wang hianin a huam lo ani hi chu ti chuanin adot le chon CRPC lama hianin kan kalanga CRPC hian engenge meiche dan aron soive kan thlir ho lenga ama sabera tan chuan CRPC section za somrukna close one nai han soi taila athupui chu hetiang hini in police officers power to required attendance of witness tinia he danina ron soi bera chu police officer po in asul nu chui laia tana tul ati ni chuan zekin tu po thu zot fia turin a ko theya mo hi dan ding lai ni amai ro chu no pang kum som panga chin noilam le mei che te chu a ko ve tur ni lo an che na inlama a tul ani chuan thu azot fia mai zok tur ni ti hi CRPC section za somrukna close one a hena omani te chona dor le a hen kan kalanga bail chungchang ani ve thunga bail chungchang a po hen mei che te hen ham thatna an nei lwele tat peka CRPC a chuan bail thailo case non bailable offense a po no pangkum som paruk chin noilam le mei chia te le ndam lo te chu baila chua thai an ni ti kan mua chu wangin kot poinan mei chani na kha aza sak thin tina ani chu zona tam non bailable offense ani si engwai ngen bail an bail thei dan chi khat chu anticipatory bail ania anticipatory bail alo ni lo ni po in no pangkum som paruk chin noilam pang an ni emo dam lo an ni emo mei chi an ni khan bail thei na dan hi awmani chu chu CRPC section 437 a ani o hetiang te hi lo shet ve rim rim tha engemo isu ran thlenga bail thei lo ni lo mi nga tinge chua mo khatiang kha tam thin ani ti chuanin CRPC section 46 close 4 a hen kan kalanga he danina soi hi chu kan refur to me nitlak nu atanga jingni chwa le inkar zonga hian mei che hi tuma man the ni lova man lo thei lo ani ro chuan judicial magistrate first class rem ti na le shet puina nen chau police officer in aman theyang ti ni poimo khop mai hei po hi man thei lo ti ani bur chuang lova engemo lo thei lo thilani chuan an man thei thawani o hetiang te po hi shelo to kanom thin nitlak nu ani senga tingen man ti te oma case serious big anga te chuan magistrate first class rem ti na in an man thei ni te chuan maintenance chungchang hi omle ta maintenance hi chopna chungchang ani meya he chopna chungchang hi chuan nupui bi ka chau kan lakal reng o mei chia te ham thatna fa ten nu le pa ten chom du lo ni chuan nu le pa te khan an fa te hena khan chomna an claim theya tin abikin nupui na nei lo apasalin a thena ni chuan mo chomna apasal hena tang khan an deal thei ni amai ro chu kha anupui kha na nei zok te emo na nei ani chuan maintenance claim thei lo ani tin anin then chan arizona khan a mei che zogin a pasal du to lova a chua san ani chuan mo khating issue kha chon mei che hianin maintenance and claim thiang lo bokani tin an lo in thena a pasalin du to lova lo in thena maintenance claim ma se pasal dang alo nei le ni chuan maintenance chomna kha adil thei to chong lo ni a chomna amount chungchang ro hi chu courtin a pasal income te zirin ro relna thutlukna a siam mai thin ani ti chuanin dan poimo lutuk mai pakhata omle a chu prevention of women from domestic violence act ani in chena ina in chungeya khan mei che ini wanga ti du da i tokem tuna i chena in ngeya khan mei che ini awang rim rima ti du da i tokani chuan he prevention of women from domestic violence act hi apoimo ani ti chuan he dan prevention of women from domestic violence act hi kum sang ni panga da ya siam to khania alo rei ve tawang wang khop mai ti
chuan he dan hnuai hian mi poimo tak tak pathum anoma chungte chu magistrate, protection officer, service provider anni lo sin chero magistrate, protection officer le service provider hengte hi kan rama pon om ve ve kania ti chuan atoi theng berin ha sei fi tum taila pakhat na chuan magistrate ti hi ni magistrate hi kan sei fi nga chu section 2 clause 1 a mani headline magistrate hi judicial magistrate first class kan tiang hi nia he dan noya complaint siam tu emo thil ti sual tu chen na emo he dan bo chiat ani na mun area a thune na nei tu ani he magistrate kan soi me ka hi ti chuan atul dana jirang zelin order pethaya protection order aven himna tur order pethainga maintenance order apenga custody order le compensation order te thlengin apethaini lauchin chero protection order apethaya magistrate hian maintenance order apethaya custody order compensation order apeyang ti chuan atuta kan kallenga protection officer akan kalang protection officer ti section 2 akan hua state sarkarin atula ti ang zat hi district khat enkol turin protection officer atan an ruat theya protection officer hi an poimo emema an mo phorna po sang leni he protection officer hi he dan ti puitling tura magistrate puitu berani ti pona soi theinga domestic violence chungchanga report buatsaih tu le magistrate ne na thelu tu po hi he protection officer hi ni form siam sa oma chumi mangle dan tuan sa angin protection order te po adil sak thei hial bokani tijon sarkar sum senga dan themi roi sak atulani point ma alak pui bokanga kha domestic violence tur tu khamo tijon a huam chung a area chunga service provider zong list abot sainga counseling shelter home le medical facilities zong anei veksa tur ane meichete taksa khan hliam alo omani chuan doctor te hena endik turin a hroi bokanga tin section 20 na ina asoi angin zang na dom na te chu court order ang chia pek ani le ni lopo a chian turani tijon protection officer hi magistrate thu nei na le enkol na hnoya om ania magistrate le sarkarin ti tur ati anga piang ati thin turani in district a khan tunge protection officer long even ro tijon in service provider anum le tijon service provider te hi societies registration act 1860 noya voluntary association angin anin register theya chumi mai baka company act 1956 angin registration anti theya tin state government noya po service provider angin he dan atana in register te hi heng service provider kan ti ta chu an ni mai ni tijon an na tho pera hi form siam sa manga he dan manga tran pui ngai te in chunga ti du da tur tu te report lo siam sakle magistrate le protection officer nena thelu sakte ania atulanga doctor endiktura roite antivet theivek bokatin protection officer le police station nena report thelu sakte shelter home dalu te baka atul dan ang shelter home daluang chi te pokha police te nena pon ngen sakte bokani chu domestic violence chimchim hi an soi fi ataila section 3 na hen te hen soi fi a in chung khura leilen na sang section 3 na atalan te chu official na emo nun na liam lawm a thlenin emo thlen tum nia alanin ti te taksati du da na te mipat me chet na thila dik lo taka in man lui tir na te tongkam chia in vo na te tongkam te popoi mani ril ru ti na theile sumle pai man kholo na te dowry kar chuana na ti du da tan te ngai sakna te ahuam vekani domestic violence kan ti hian hi kan thredeng poimo me nei che te hian pol big dan chang in neya kan la soi kim lo na salu tu kani tu na heno mei che te fiam au nom na di te andu lo chung biak lui po dan kal ani dan te po nakina kan legal awareness channel kan laron soi jenanga tun tu matan jong khati jong kan ni ri phot ro se